Čekaj, priprema. Pa pušenino sad ga ide, bre, ajde. Stani. Ajde, akcija, sad. Ovako, mislim. Danas će da vam prezentiramo reprezentaciju koja se naziva Durek. Ona je nastala davne 1990. Moj kolega je htio da kaže 1990 godine. Onda, to je veoma značajna godina za našu civilizaciju, jer je firma Drumse i to je rušena, svaki puta rušena i sve puta rušena. Evo sad imamo eksploataciju. Zapalili. Evo majstori rade, možete vidjeti. S leve strane se nalazi Durex Elite. On je već po kome to tecu? Kako se vika? Osjetljivost. Evo, zumbirajte da se vidi telefon. Tako? Onda, kolega, molim, koleginice, onda, s vaše desne strane se nalazi grob, ovaj potomak. Da, ovaj Durex Elita, kojeg ste prethodno vidjeli na našem ekranu. To je veliki lubrikant. To je potomak, on je se preselio iz Australije u Ameriku kad je došao Kolumbo 1492. godine. I on je kondom za veću osjetljivost kao i ovaj, zato ga zovemo potomak. Onda, Durex Extra Safe, to je za one grupe ljude koji kad ovo, oni u ono, gotovo. Mislim, to je, nema zato za te ljude smo ja i moj kolega Opusto. Ja se izvinjavam, pardon. Elem, izmislili 4 nova postupka kako da se koristi kondom. Prvi put, prvo nađete devojku da jebe. Prvo. A onda, ovo je načinski. Evo, ja znam pravo. Po prvom, otvorite, drugi, stavite, treći, navučete, je gotovo. I onda dođu Luka, Svela, okusiju na vrata i sjedu stvari. I gotovo. Gotovo. Vidimo se, doviđenja.